Hello everyone! Kumusta kayo manan? Adtoy manan, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang yo, abyanang, kan mangkabkablao kada kayo, itinaragsak. Ngayon kay panagbuybuya kan panagdangdangag itagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kanipagayam tayo aloyda saan na pudpudno anagan. Ngamsakbay na kablaawan tayo pa itinaragsa ka pa nagkasar. The Mark and Rex dita San Julian West Agoo La Union from Joan Ruvillos. Kastamatan ni Ma'am Merlita, a mother ni Sir Ramil Flores. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kastuman tikuna ni paghayam Loida. Dear manang biyanang, kayat kumanmat apay drama ti kapadasa kiti biyag. Bareng makaita di ti adal, kadagiti padak ngagdangdangag. Adda nobyo kakalugarak, ngam idi adabak nang anamamok, jakon pagan ano ti sigod anobyok. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, apay nga sinanak. Anya tinagbasula, Loida. Awam mo ti madingay naramid ka. Basta agsinatan, tahaan kan ngay ayatan Roberto. Ay, apay nga ay. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinay kare para ititunggal maysa. Ay? Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan, kasangsangpot mo pailaan, ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rudan. Ikasarnakan ayan ni Roberto. Han? Nireto te mga asawa kanyak. Ha? Asino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga nak, Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanumo ngamin ni Loida di anak kaw. Ay, jakman amo iti day di ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anubyo na. Kat asawaan na ka naun paray. Damag ka abak ng kanon sa di nang isukatan na iti anak kaw, maray. Ay, jak amaw paray. Tayak pa'y nakit kita. Ay, masya na ka talaga iti anak kaw. Kanayonan ngagbartak, manipod imbreak ni Loida. Malmalday ngamen, maray. Ala, andi ngayom lakta paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaun tagkid-kid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit la ang tamang isaganak iti merienda. Nagluto ak iti kamuti kentugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Day takit din tugtug iti idas da saryo. Katahan nga nairuam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay ka ni Loida J. Plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Loida. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanon agyan iji balay darito. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsakmat lang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalat na ipakada iti inam, honey. Ay, katda kayo no anya ti pangedeng yaw, no agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakimot amin abado mo na nakaw, agdalaw kan dito'y balay. When atay awid na ko ni Rito, ije balay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga.
Baybayaan yun data nga kasar na nang. Isumot lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kay to agden na, Loida. Hanak nga mabalin nga kasar ni Rito. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta? Ada asawa ni Rita? Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, taisaw ti Ni Rito ti ayayatak tatan nanang. Anya. May mayat ni Rito tam maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo Rito. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Loida. Ay, adagayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno anak nga marigatan nga agtrabaho. jakayat nagtrabaho ka, hani. Tingayat ko, agbalin ka a senyorita diti balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa'y nga ro diti balay, tada papanakon. Sana bali, tada ti babaunan na kadwa. Manang imang, akin manok dagito nakapupok ito'y likod ti balay. Manok ni Tata Rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanyak. Kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na 28, si kangay. 28 mat lang. Ni, agkatawanan tamot gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebreraw. Ay, inauna ka nga rod ite makabulan, tamarso kanyak. Iso nga manang kalagta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak, ta makapasurun. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Rito? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni Tata Rito. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang iti lugan na. Ken adda pa'y nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon a mga bak. Ay, kastaya. Ti ammom siguro, pensyonado niya. Ti ammom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbaknangan na. Ay, jaklaim pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho. Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta? Ay, dahita ti santo ang mapasamak. Maibusan namin na mga opisina. Ngam siya, saan? Ikanak man nga rod iti kwartam, taada mapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Mano ti kasapulam. Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagusan. No kas di amalpas ka nga digaws, Loida. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pa, asaan na kang asawa ti amok. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturot ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak lang ti rumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy, katrabahok mat aminan. Saan ka abaldadaw, Loida? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay? Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka payla dito'y abalay, ngam kunamlan asino kamutin amang ibaon-baon kanyak. Ipulong ka kanerito. Papanawan mo na dyan nga babaunan rito. Ay, sana. Kasimet. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Ngam na singpat da jay.
nagagay. Paspasurutam lata kumano ko Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mata, naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo, no, ada papanam. Jak kaya tag iyan, ito'y balay. Sige, honey. Makaamu ka. Uwan niya, nalpas kayon rito. Nalpasan ti laban. Ay, agmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa tilugan, Lloyda. Ay, ala ka. Naibus na matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasubutak. Yawat mo tibag ko. Saan ta nga gawin, aging kadyak makasubot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Lloyda. Wanta masadutak nga sumurot ka ni rito ije piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jakmat kaya tatagtalina at ije balay, tada je swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da di alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya apa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan ti biyag ko. Di kutsin di ato anak yun anang, magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Lloyda. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga rod iti baboy. Pagkasaryo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay iso na. Kay kayat kun di agat manok, tad adu ti kwarta na. Dakilay dagiti baboy mo anak ka. Ay, wintatang. Ay, nagsayang dagita baboy. Imbis pagkasaran nyo ka ni Lloyda. Saan ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Tailako, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Kasta. Kinasaya at nga ron anak ka. Kaya no may dispose ko dagito'y. Mga lakto man ti sabali at taraan ni ikaw. Kadwak to tigatangay. Tagtarakina man iti adaw. Tapno dan to man ilako kaw. Apay nga kukurot ka rito? Wadan kwartak, Lloyda. Ha? No kasta? Impabak mo amin di kwarta mi di kalman? Nga rod. Isardeng mo nga minante kasta nga bisyum. Agnegosyo kalangan. Unsa. Kastamot lang ti pampanunutak. Iso nga ilakop dagiti ginatgatang ko adaga. Taday dya ti pagpuunak iti negosyo. Ha? Ilako amin? Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibautag iti mapaglakwak, darling. Atarito, damag ko analako yung dagijay ginatgatang yu adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa imang? Umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kan tatang ko. Agsakit da. Masapul amay hospital da. Aniya? Mano ti utangam? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige, mabid lang arod. Agtalakakan ka imang. Iswasan na nanaskan nga agpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Naawatam. Tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwam iti daga. Inak pagdublin da ito'y darling. Ay, hanon nga sublian ti bisyum. Las da ito yun. Nakatagtagain na pag ngamin itisiping asabay ni Rabi. At nakanog igama ka may sasaba. Hindi kwan, nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igamak. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwartam mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti daytoy, takwartak daytoy. Ha? Awan pakibiyangam ditoy, naawatam.
Apay ngagsangsangit ka nga si Mang Patrito. Oh, yawanan tinaglakwang itinaga. Sinaur na ka. Sinaur na ka. Unak ngamin kan ka nga di mo sublian ti bisyo. Anya nga itadta? Awanan. Milyones de kwarta ka na pukaw. Awanan, Loida. Ni, apay nga gimimpake ka rito? Tulungan na nga gimpake. Tawanan day jay nga imang. May samad day jay. Kuna nangagbakasyon lang, di mo't nagsubsublin. Sapa imutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanyam Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo. Alaki din. Hagimpake kan, tabayadan danto'y balay ko. Ha? Anyat kayat mo nga sawan? Inlako kunto'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay ngay. Katpagyanan tangarudan ngay. Ijay balay yun Day, apay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni Reto. Masurunak. Insugal namanan dyan naglakwan na iti balay na. Awan nga pulos nagbating akwarta na. Anya? Manjakon! Naumakan yanan. Sinakon ni Reto nanang. Itatawanan akon. Rin akon pangananoloy na. Basol mo matlang Nagtangkan ti ulom. Luamok lang manugal ka edi. Hangka ko mga inakaklon. Ikarik, ang balbaliw akon. Idyakon ti bisyok. Tadtapay. Nalakom aminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadtang awanan Kasla ka kakaasin. Iso nga pumanaw ka kitkin. Agsinatan. Ay, awan pagkawitak, Loida. Ay na, adu dagi dyan kakabsat mo. Agkamang kakanya da ta sigurado nga tulungan da ka. Sige, mabangkakit din. Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, sika magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wanta medyo busy aki tinapalabas nga daw. Ay, kasta. Wan Roberto, limok magkamat. Kan kapukpukis mo pay. Gimua po ka. Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida Jak pa'y masangot, ti maki-istorya kang ka. Ta si kaswa man, nagiti customer ka. Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Idi imado te baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masangod dyan anak ka. Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, lukas ta. Customer na amin dagita sumang sangpat, tata. Wayne, ay nagkurang pa'y nga rudin dagiti lako na. Tayo madumot ti customer na. Aya? Ay, ilako na amin dagitoy. Wayne, ang mangibati ka no iti sa nga pulo ababoy. Tapag kasaran na intun umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayate nubya na, tata? Adan na? Manumutin abulan da. Kinukanayon nga umay dito'y balay jeep na. No makitkitam tagparparada analabasit alugan di tabatog. Lugan ti jeep na dayjay. Aya. Ay, adamat gaya man jeep na. Kawain, ay nasingpot abalasang. Kinapintas mo't misti sa balasang. Ay, sige, tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Damat gayam jeep nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Aklunak manang biyanang. Oren akidan na akidi kan ni Rito ngam sana napukaw tiriknak ken ni Roberto. Iso nasakita na akidi na amwakan ng asawa gaya man ti sigud anobyo. Ngam namiris kumatlaang awan karbangak amasakitan tabasol kumatlaang ti amin.
banag a pagbababawyak iti kastaunay. Kat ita adan bukod a pamilya ni Roberto, kat napintasan ti panagbiagda asa nga pamilya. Ngam siyak pala sangak pailang aging gaita, kat makitang tangdanak ng aglaklako iti natangkan prutas, iti pwesto ti ulitag ko, ijay ilime. Alakastan, tuy pagayam mo, Loida. Nasaya at unay, tanaamiris mo ti bidot mo. Tangamin, nariga at tagdardarasudos ngag desisyon. No dim ngag kakumangamin iti inam. Ang malah di kansidiran ta nagbabawyam metten tinagbidutam. Alakat di kalat tamapukawan itinamnama tapatsyak. Adan tulat ta dumtang napinta sa gasat para kan ka. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Loida. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ka Diyos tagnina, iti tonggal maysa.